Bharatiya Janata Party BJP hakasin baningkong hapo molai constituency kalayo ia ka mandal ke Bapura hapo ka jingilam uba sensyar lang mayong u presiden batmai. Kani ka jingyo bantau ia ka mandal hapo molai constituency ka deiling ba ka jingtre shitom jong unong aiktien jong ka BJP uba M Karkrang. Hakan ni kesengi batau ya ka mandal Bapura jong ka maulai ladon lang State President ka BJP Meghalaya Rickman G. Momin, Menteri Sarkar uba Asan Bol Shulai, uba Elhek uba di MLA ka Benthor Ukra, bat kiwede kinong trei ka parti. Habakren habawai ka jingelang jong ka jingtau ya ka mandal Bapura hamaulai, uno aktien barang ba jong ka BJP uba M Karkrang ulaong ba menta kesengi udap da ka jingkemen balayo bantau ya ka mandal Bapura hamaulai constituency. Shushu ulaong ba kamun batang shu tau ya ka mandal on job bait ya ka election Henry ka jingtemu kalong banyo ya kinong kitkam ki bantrei na kabenta ka parti hapo ka constituency. Kemen ba mentasi na la form ya ka mandal Bapura juga mulai konsensi, but nilayat tadi berai kat ni menilai don, but nilai selok nilai keren, but kadu mentasi kalau ke ibu kemen menilai formally but form ikanika mandal pemulai kabai ba sensar ila non presiden, wadi vice president jungi ba teni, but ni community ba nang ni sekhmat ba ni kemandal jungi badan te pemulai ke 3 but pindakan mau the last MDC election kiwi political party ki klam penyang kertong, but ki kertong ki penyang ki penyang haka independent, of course backing but a particular political party kadi tangga BJP ke banut penyang candidate pemulai, but ketu reporting ni padan kita full fledged mandal dan mentah bingla dong full fledged mandal, we are going all out ban tripo mulai but ni mata tin ngin sayo candidate po biang ka apo prak kumingin on board, we are working hard ka na BJP kam jutray tang apo prak election marsendap ko election ka apan create pan tak election ban wan bagi layai tray, but ni community but ni mata tin maka jingilam jungi ba sensyar kumu president juga mandal nila betul ni kam bat menora itu kurtong jungi ka apo prak di terai ba di tempat pemula dan BJP pemula na ay ngam iga daw kim nung pede bon kinong mulai ki wan kendu inga but yung ba pizza sam ngi tangi os ngoteng scheme ngi ko bol ngi ga ne tai ai tamangi nim juyo ita ki scheme bi menta ki bring la sang skung thu ba lada ki kwa man roi ki kwa man develop ya ga yeng ga sam ga jongki. I think so BJP is the only answer nam ta juki klan kan tho ya no political party andai ki brim ta glass tho khamtam ni grassroot khamtam ki bedok ki ba rangli le khamtam e ki to ki sung tho ta ba tadang ni hap kiu ha ka chingim jungi ni ran kam hi ka BJP kumbakan ko tragedi ba pan so pan tumlong kemandal ka di kemandal kalau mulai penribu ki kamu kinong kitkam jo kemandal kalau kat kum ka company jo ka BJP ka dai lai mo tehne ki member kila don la ki spot mut ki member kila don ko ka mulai te ka ba ka win ka jikli jo pi on laki no mulai ki pedang ni em ya ka BJP ka mulai kam dei ka shnong ka ba kerki ban pedang ya ka lu ka seng ka batmai te ha bangi pai lu ha ka pot ka ba mun shwa ka po mi yo ya ka jing lai du ka state pi ka congress ka ya sei ki kartong ha po mulai hadu lai pu san snem ka sei kam chim la de tat hadin jo ka lai pu san snem ba sami Kongres kandidat jo mulai MLA jo mulai de kulturu menta ka hapo mulai beliau kira sutu ki jik ki jing kudu ha ga yang ka strong ka thau ha ka imlang ka salang ka puli ka dangli ha trei ka ha ki kambar khot ki sutu ba ki menta ki ba undon da ka wikala ma di stang na ka BJP ka bala mundra ya ka roi ka pa ki jing dap jing biang jo ka strong ki baru koi te kata ni mau ingin la ban ong ba kamulai kampiang bangala kamulai kala piang hangkang cepet saat pra kumul kamulai kampiang pasti ya ka BJP ni one party election ni ba shulwe
BJP dia kan lawan first time kita full-fledged. Ngan nong ngapi ni ko ma. BJP as a political party kamut kini election mentah kan job no. Mentah menu bala sistem mensua pimla men perkat pa ke BJP kan one sensar po West Bengal. Riu benar soal election pimla duri kata. Pi as a political party BJP we work from the grassroots there. And we are not in hurry. Kamdai kata ba kamdum longan kupra kamut sange no. No. Ada political parties ki le kata. Last MDC election, we political party yang long pemulai naik le so, kita parti sembel juga. Ke BJP kaya le, so ngimdai kita kerja banyak le, mentan job no, we will work, nama taki baik ba, nama taki kamtam ki baduk, but ki beri hisugi kin setu. We are not hari, konsim kalau konsim poli compare kata. Tambah what we are kabang kemen mentasi bangila don, the official mandal kabla menteri kam. But kini ka mandal jungi kini kan salis po grassroots mulai. Man pun suatu iki beriu. Man nilam iki beriu. Berkini ka mandal kan let iki beriu. Man patai ta scheme ka bagila do pros kata. Pi terda ka jingtri sistem juki. Why not? One day. Kamu ngana no, tambah one day. Kadang gaji kan mak ba ada Apa identity? How do you do identity the political party? Temun dalam mencuak Kongres belasan sharing di Prosenam. Temun belajar ikan kasim dan kasih isu kan. So that is all stupid talk. Tangan, I don't agree with that. Nakaliang ko nga kung presiden, jong kamuhay mantal. Pi, kalong dia. Hakajiya nanti ko jongi buat ka politics. Ang ngilaya lagi katuk ni teligi senang. Ngilay don ba kaway, hadiin kaway din kaway party. Di hadian mangilaya kung tangi telun ikam. Tehenray kamton kanu ru kajing seiso na kita ki party ki bangi ngilay don benta. Aduh tak kisnam kita lagi. Dia kaya ke pelong yang bangan sim ya kesenjam, bangan penyeso LD ke BJP, kadai halo kanong rem. Bababun ki nyisutip tang ki central scheme ki bawan. Lakas nung kalakalong hagi nung konsensi, hindi nga akan dia ka konsensi mula jam. Bakata kalong, bagi don ki brio ki jongi hapo mulai. Kiba hakajing sisa ki diban yo ya kita ki central scheme ki bawan. Dehenray kim yo satya kata nama beli omdan bay lam lenti ki, omdan ba pen ilenti ki, omdan bay rap ki. Nama hasna mulai ngim ong ba baro nilai bit na biang lut. Nang bun ki badon kam ki singaram. Kedai halo kata kan rem. Banga sim ikan ki senjam. But kajing syong kajongi si perlok banyak perkat sani ba. But hakabakut ni sim ya karai. Badaling baju kan ke parti, kabang gila ban yo, ban kebala ban yarap nak bentar ki beduk ki besok, hapo asnang mula ke jongi. De ngingis kam ba kani ke senjam kabang ngingis sementa. Amdai bangi sulong kerki, lani ngisu tur rumah, ikan rumah, kan ke parti, handai ngira perkat ba pusan ma. Badai halo katakan nongrem, kabang ngisami syakmat. Hagan ke sini ban perskam yang ikum kita kini kit kam jong kamulan mentang. Pijat you Ngadi jat moyong, yang keteng jonga di basisa, masa mulai nunglum, di jat moyong. Cai Kristan kelegari. Kumnu mulai ni kes liga kita ini konsumsi kepada media tang di jat model kasih. Pi kawai kalau kadi syai pi ngira don hak BJP. Hak ngira don hak ni hak BJP, kidong tikam jaga BJP hak ni. Baru meni tang hak ni kasih, baru hak kasih pak kawai. Ngira don baru kijai ni. Ngidon cu kawai pagadiam ka bamdon hak BJP ngidon don hak ni. Jadi hak BJP nginju akran niam. Ngimju akran yang tapi ai spang kan niam. Kai ka bangi akran hak ni kalau akran nak benta ke development karo itu. Kata. Abang Indon mengi apa BJP take stand. Kata don keno kalau persa dan ni ke interest ke jongi. Ide mengi benukong kimat keren dia kata. Lah i lepas pada sakit. Nimburi kata, nimbri kata. Dan bagi I complain ke central leadership jungi. Kabala dah ngi don ki isu jungi kabalong persa ya ke interest nani kan nyam ke jungi. Abang ira spi ya ki ini ki isu. Ki kroiban sangap ini. Who will be the best person man keren kalau kita ram dehi nengi banapo jong ka party kita tadi. Sa mana fikiran ni orang bagi kisip. Kayak gitu ibi kata apa? Film lama setukin. Terus mana? Kata kaju iba film kan nyam.
Mentah pikiran yang inu dem paling development nawan BJP tamu ting nyam and bali bating tak nyam nama rapor election kimi ki political parties ki bamla ban kan tho i BJP da kumoi pat san tak nyam kimla banong malada pibra i BJP pim numyo surop pim numyo hibi pim numyo ki jingarap nam ki beduk rum numyo numyo tak kimla banong makla yo den le kong no ban ketik ini ki pendria da yo ki le BJP so mi tak nyam the Kanyang is something very emotional and sentimental to every single person. They try to play on that emotions kan. They pas dapoy dah kapor mentang gibri langsung. Bisa kawin pak ngamen ini BJP kaper na kini ki parti baru kan. Ngai ngelaju pencai baru hakim meeting baru. BJP kamlo gelong kini ki parti. Mak kini ki parti apa ki job. Kamu ba utu kan dia utung ya ki agent haman la ka dong joki. Lala kini udah scheme bawan haban ya lebah ki joki agent ke bawah labu. Tendai ngang orang balada ka BJP kabut ya kata ka ya ka prosedur ka bakiti ki we kabut ka pani scheme ni le takalaban bat ka penton kra. Tendai ka jing yar bar ka jing kraw jo ka BJP kalau ba kampai ya kita ki pidai na ka NPP pidai na ka MBPP pidai na ka UDP ka kalau ka parti ni ka scheme ka baka haba center ka ai lut aro kam ju pechile u kha wa ai lut ye ba ko ka yen ai lut ka lai ai lut kan ki ba de ban yo nyimpe ye kata mo la nyimpe ye kata te ko om ki we kata ni hab ai tang kini atli ko chus kata ka ni ki jing kha jong ki ka BJP ba de ka ni ka message ka ba ngi le ban pedep chi ki ba ki ba menta haba ki la yo sno ki sutu man haba ki sutu ki num bakla banjir pan yenu pa kata ka ni ka pra ka jong parti ba ni dodo ka jing kerben ba ha apo pra lakum no nin kham jok khambun hero double digit 2028. My words.